Tuloy ng magpag-usap namin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adabillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat 'ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال جل في علا في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. In mahuli mga beriman mulia, in tabiat sin manusia, in tabiat sin kita, wayroon inhang kataudaid kato niyo buat malaingkan in kabayaan niya in sumanyang siya. Apabila mo asubuhon in tiap-tiap hang katao, papiud mo in kasanyangan iban sin kasigpitan, tagtutuod pi tamaon pakasanyangan. Tabiat tayo ni amuin in karya salisin kita. Mag-usaha kita, maglawag kita sin nafaka, in maksuda supaya kita sumanyang. So dahil na sabab yan, in sa lingkat-lingkat wasiyat, binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga ummat niya. Hawak tu in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon iban sin mga kasahabatan niya. Biya na sin hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an. In hadis kaya riwayat sin Al-Imam Ahmad, demikian nasabut sin Al-Imam At-Tirmidhi wa sahhahahu Asy-Syaikh Al-Albani. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasubo siya pa mga sahabat niya. Law sin Rasul man ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamalu bihin aw yu'allimuhunna man ya'malu bihin. Iyasubo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kasahabatan niya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo law na indain kaniyo in mabaya amu in baitaan sin 5 khisal aun mga 5 kalimat 5 wasiyat patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In patumtum ini apabila niyo na siya kaingatan fayamalu bihin, in subay nato na siya paragbuson, subay nato na siya ang gautaan hinangon, sabab di manjari in ilmu tumubtub sadya siya amu in tuntutun mo siya, hatihon mo sadya siya atawakan ingaton siya, sumagawa in sarayaw-rayaw na ilmu magmumpaat amu in piyagtuyuan mo siya tiyuntut liyawag piyangadji, in mahuli piyaragbus mo siya paginhawabaran mo, ampa mo siya piyagdakwa, wayroon piyag maikot hamarugaing dain kay mo. So dahin na sabab yan daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisyo dahin kaniyo in mabaya dumauhat sin 5 khisal ini 5 pakaradyaan. Magtuy in Abu Hurairah radhiyallahu an simayang sin 5 niya. Sabab sin amu in baya niya in Abu Hurairah radhiyallahu an amunay ni inain ha mga sahabat in sa taud-taud na nahapal hadis. Sabab daran siya nagmumulazama miya magadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya 5 parkala. Bang nato siya na paragbus kasanyangan tadiha dunya labi aulad ha adlaw akhirah. Hikaisa law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam padagnaan wasiyat niya. Law sin Rasul ittaqil maharim takun abadan nas. Panagnaan wasiya sin Rasul ittaqil maharim, layo ilaw na inkatan sin mga haram, inkatan sin mga piyanglangan. Sabab di manjari ummat al-Islam in naglilima waktu kau, in nag-iibadat kau, sumagawa yaun kau isab himihinang sin haram. Bukun in pag-iyanon din di haram, amu in laun tapagkaun pag-inom sadya bukun. Aun haram ha pangatud, aun haram ha pangdungog, aun haram din ha mga bisara, aun din ha mga haram piyanglangan hinangon sin kita.
Na in wasiyat panagnaan sin Rasul, ittaqil maharim. Ittaqil maharim, ingkatan sin hiyaram. Sabab in agama ummat al-Islam, apabila insyara ng lang na, apabila biyantangan na hukuman haram, bimakna inyan wayruun na karayawan niya. Wayruun karayawan kabakan mo rin doon kanya, bang siya hiyaram na sin agama. So biya na sin sambat na to ummat al-Islam, di man jari. In mag-iibadat kaw, naglilima waktu kaw, naggihinang kaw sin marayaw, sa awni sabdin ha mga haramin hinang mo, yaun kaw imaatod pa haram. Na inpiyang langan sin Rasul, katan sin mga maharim. Aun haram habang dungog. Amuin usalon mo, intay nga mo dumungog sin mga bisaragibah, dumungog usalon, intay nga mo dumungog sin paglimot, pagdarara, bisara, dumungog pa mga parkala, wayroon ka puspa iddahan niya. Damikian indila. Aun haram din ha mga kabtangan. Haram in sabbuton mo in kaaiban sintay manghud mo. Amuinin ka mo muhan jima jatukato bihayaon. Di na makapagbakin magbagay, di na makapaglingkod-lingkod, makapagmiting-miting, sumagawa, nagsasabbot na sadyasin kaaiban sintay manghud niya. Nang lilimot, kimakaun sin unod sintay manghud niya. Amuinin mga bisara, kamumuhan magjato. So subay na tuyag to siya halian. Sa magtumtumon na to ummat al-Islam, inbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haduga ing hadith, hawaktu iya subunya in mga sahaba niya, law na atadruna manil muflis, kaingatan niyo bahalaw na bang hisyu in pagtawagun tao lusong, bukon hapluki, magamin luki, yaundain kapital niya, bang upama kung mag-business. Yaundain kapital niya, naluki sadya. Nawala imyan in Rasul khasir. Sumagawain agisin Rasul atadruna manil muflis. Amuin tao lusong, tao bankrupt. Launsin mga sahaba, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Law na ya Rasulullah, in muflis kamo amuna in tao wayruun alta niya, wayruun sin niya, way panyap niya, way katan. Amuyan law na in muflis bang pakamo. Natumtuma in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflis amuna in usug yati yawmal qiyamah, dumatong siya adlaw akhira, nagdarasin pahala sin sambahayang niya, nagdarasin pahala sin puasa niya, sin zakat niya, sin sadakka niya, mga amal ibadat piyagtuyuan niya na hindi hadun niya. Hawak to niya buhi, naggihinang marayaw, nag-amal ibadat, sa himihinang isab sin haram. Nahaadlaw akhira, in mga tao kiyarusahan mo rin di hadun niya. Haway roon kaw nakapangayo kanila kamaapan. Aun tao na anyaya mo. Aun tao kiya takawan mo. In tao kiya pamungungan mo. Kiya pasakitan mo in pangatayan nila. In tao limot mo. In tao siyabot mo in kaiban niya. In tao yudyo-udyo mo. Haway roon kaw nakapangayo kanila kamaapan. Haadlaw akhira alyaw bala tuglamun. Wayroon na pag-anyay haadlaw akhira. Inkatan sin hinang mangiiban sin marayaw. Sibu na dakula iban sin hasibi. Haadlaw akhira hipagbak na to dayad to katan. Naadlaw akhira in Allah Ta'ala hiyaram niya. In pag-anyay paginhawabaran niya. Hinang niya day sab haram haantara sin kitan yung mga ipon niya. Haadlaw yad to wayroon na pag-anyaya. In mga taon na anyaya na hindi hadun niya tanto magbayad na kita rito haadlaw akhira. Nabuko ni pagbayad na tuksin. Buko ni pagbayad ta alta. Atawa pag-abot bad tumangayo kaw kanila kamaapan di na. Sa inipagbayad na to amunain amal ibadat piyag tuyuan tara hindi hadun niya. Mitum na sadya tabiya yawn in tuktuk tahapag sujuran. Naubos in arta hapag sadakkahan hapag tabangan. Sa yaw ni sab nang lilimot hatay manghud niya. Nangangan niya hapag kahiniya. Tiyatakawan niya intay manghud niya liyalauhan. Nahaadlaw akhira, maaunda in pagbista. Maaunda in paghisab. Aununda in pagsukot. In katan sin kakahinang tara hindi hadun niya. Tumbasan dayat tukato. Na inipabayad na to amo na in mga ibadat piyagtuyuan tari hadun niya. In sambahayang mo, in zakat mo, in puasa mo.
Tuyo na kau nag-amal ibadat na hindi hadon niya. Paygayin mga amal ini, inhinang marayaw ini, di mo siya hikarihil ha mga tao kalasahan mo. Inama mo, nagtuyo na hindi kay mo, magtumangayo kay mo karayawan, di na kau makatawakkal dimihil kanya misan tunga karayawan. Inanak mo damikyan, mangayo kay mo tabang mikitabang, di mo ra matabang hirihil in karayawan mo. Sabab haadlaw akhira in tiya talisin katan bang biya diin malappas in ginhawa baran niya. Likulli mri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. In tiya talisin tiap-tiap ang katao biya diin siya mahawun. Biya diin niya malappas in ginhawa baran niya dain haapinar ka jahannam. Hangkan misan patao kalasahan niya. Di niya ra katawakkalan dihilan karayawan. Sa ma'al asafis syadid. Hikarihil mo siya hata ukiyarugalan mo rin hadun niya. Amo intaw limot mo. Amo intaw iyan nyaya mo. Tao nabinsana mo siya, nabaga mo, nasuntok mo, kaya pasakitan mo. Haway roon kau nakapangayo kanila kamaapan. Inipagbayad mo rin to sambahayang mo. In mga ibadat mo, inhinang mo marayo, amo yan ipagbayad mo kanila katan. Nalaw sindasul fa in faniyat hasanatu. Qabla ayyukda ma'alay. Nabangsaw pa, maway na karayawan. Way na karayawan, hipagbayad niya. Uno na, way na karayawan, naubos din katan, sinhinang niya marayaw. Sabab sinhinang niya rin di hadun niya, nagginang sadya siya sinhinang marayaw, sa nanganganyaya pagkahiniya. Nang lilimot hatay manghod niya. Ngian niya, udyo-udyoon niya, haway roon siya nakapangayo kamaapan, haadlaw akhiray pagbayad niya yadto katan kanila. Nabang masibaon mga tauray doon, dumatong, sabab kumawa sinhak nila, kaingatan nila, hawak to biya ini, nalimot mo ako, hawak to biya ini, miiyudyo mo ako, hawak to ini, simakitin pangatayan ko kay mo, haway roon kau nakapangayo ka ako kamaapan, pag-abot sin adlaw yan, sumukot yan to katan, nabang way roon na karayawan, hikabayad sin kita. Kawaon mo in kangian niya, kangian sin tao kiyarusahan mo yan, tudagdagan dahin kaniya. Hibutang maun kay mo. Hangkan tiyawag siya sin Rasul, taulusong. Sabab inibadat niya, way na dihil niya ha mga tao kiyarugalan niya rihadun niya. In mga tao kiyarugalan niya rihadun niya, kiyadusahan niya, amo payad tuin tabangon niya, kawaon in kangian sabab way roon na karayawan. Hangkan na in panagnaan wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw mabaya matawag dahin ha mga tao sa basag-basag na mag-ibadat. Sabab in pag-ibadat bukon sadya magginang marayaw. Bukon. Naggaagad, nagtatapil indway ni in himinang kaw sindiya akan, lumayo kaw sinliyangan. Di man dyan mag-amal ibadat sadya kaw sa iyaun na kaway sa dimurugtul sin syara. So in katan sin maharem, in pagsyirik, in bidaa, in pagtakaw, in pagzina, in katan sin mga piyanglangan ini, layo isiya katan. Hasupaya kau matawag dahin ha mga tao sa basag-basag na mag-ibadat. So in panagdaan wasiya sin Rasul, ittaqil maharim. Katan sin mga haram layo takun abadan nas. In hikar walaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, warda bima qassama Allahu laka takun aghnan nas. Pagrida sadya kau, diin na in kiya anug hara kay mo, in kiya bahagi kay mo, in suko mo. Pagrida kau, bangkaw piyapan jari miskin asal in kita ini, haway roon pa kita piyag aanak. In kataan sin pakaradyaan tadi pahalawm sintian, timus na mumusna. In ummol mo, in rijiki mo, in kakahinang mo mangiiban sin marayaw. In suko mo surga iban sinar ka, makapasurga ka watawakan makapanarka. Timus na yan asal doon pa sa Tuhan din makaingat ka niya. In pangumulan mo, misan na kau doktor, ikaw na yung mangubat, subaysay hindi na sila mapatay. Sabab sin kaingatan nila, unuin katan, unuin sakit, unuin ubat. Sa mayta, masiradagpakan sin kamatay. In katan, taun ajal niya. Misan na nagtipon in katan, tao ganapan in pangumulan mo, di na nila mahina. Damikyan in rijiki mo. In suko mo rin di hadun niya. Misan na nagtipon in katan, bat hinamun kau dayahan. Bambukunyag to in kiya lukis kay mo di da. Sabab na mumumus na siya asal di pa kita halawm tiyan. So dahi na sabab yan, in wasiyat ka to hikarwa sin Rasul,
Bangkaw mabaya sumanyang dunya labi awla na haadlaw akhirah. Irda bima qassama Allahu lak. Pagrida ka. Bangkaw miskin, bang tiyo-tiyo da in rijiki mo, in nakasulat kay mo. Pagrida sadya ka amuin aun qanaa, aun contentment, in maingat ka. Magrida na amuray ni. In kiya rijiki ka ko pasadyang ka. Sabab hadu ka ing hadith lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laysal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukun in pagtawagod dayahan. Sabab sadya sin taud sin arad niya. In taud sin alta niya, in taud sin niya, in lingkat sin bay niya, in luag sin lupa niya, in halga sin sasakatan niya. Bukun yan in pagkitaan sin batan dayahan. Bang wayroon da dahin doon kanya in qanaa, wayra magrida, wayroon da in rida dahin doon. Wayroon da kasanyangan sin pikilan niya. Sa misan pa kawisab miskin, misan pa tiyo-tiyo in alta mo, mababain gadji mo, bangkaw nagrida, doon mo kabakan in kasanyangan. So in wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, irda bima qassama Allahu laka, takun aghnan nas. Bukun ini in pagdaya sabab sinamo in taud sin alta mo. Gamayan tumaud pa in bistahun kay mo. Haadlaw akhiratum tuma. In tiyap-tiyap long sin Rasul, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Dito hikatikang sinambuk ipon in sikini haadlaw akhirah hingga maasubo siya sinupat parkala. Lamud dain haupat yan hikarwa law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an mali min ayna iktasabah wa fima anfaq. In tiyap-tiyap pisita na usaha mo, asubuhon yan kay mo min ayna iktasabah. Hauno mo yan siya nakawa. Hadaan halal, dan amuin piyaguras sangsaan mo, hadaan marayaw, atawakan labay tabiya yaw dahin hapagakkal. Labay dahin hapag-anyaya. Labay dahin hapang-dupang. Sa tumtuma in rijiki mo asal nakatutupong na yan kay mo. Kita ra kumanin maglawag, hadaan halal kat siya atawakan. Hadaan haram. Na in tiyap-tiyap pisita yadto, asubuhon kay mo haadlaw akhirah. Hauno mo yan siya nakawa. Wa fima anfaq. Iyon mo inalta mo, tiyaw mo sadya, wayroon mo piyag nafaka, wayroon mo piyag tabang ha mga muhtajin, wayroon mo misan giwa ang zakat, wayroon ka misan nakapagsadak ka, way ka nakahinang sin sadaka jariya, amyod din mga suko mo kay mo katanbang mo siya nahinang. Arapon inalta, pagkaun kiyaon mo, tubig inom mo, amurayad. Inalta, tiyaw mo. Subhanallah, di na matawag kayo. Bangkaw mapatay, pagkaluhan pa si mga ahli kiyabin mo. Di na matawag kayo. Hadlaw akhira, imiyanda ka, umaagna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Unin agisin Allah Ta'ala pa mga kamalaikatan niya, khuduhu fagullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin daruha 70 diraan fasluku. Imiyan na in mga taudayahan amuin wayroon nila napakay, wayroon nila nausal in alta nila fi sabilillah, wayroon nila nausal hakabayaan sin Allah Ta'ala. Imiyan na sila adlaw akhira, ma aghna anni maliya. Di na wayroon na to ilaw na kiyatabang ka ko in taud sin alta ko. Sabab wayroon niya nausal hakabayaan sin syara. Wayroon niya nausal piyag nafaka ha mga ahli niya. Aun waktu piyag maikot niya. Bukun hataru ka ing tao, aun waktu sambil pabaran niya. Bang masakit, sabab sindi siya mabaya kakulangan in arta niya. Di namisan pa ospital. Sabab in baya niya, di kahalinan in alta niya, sumakitin udi, misan mamiubat. Baran niya, pag maikutan niya. Nabiya din nendo ka ing tao. Haadlaw akhira, lamudda siya dahin ha mga tao imiyan, ma'aghna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Gamayan kiya juljana palaw na in pag nakura ko dito hadun niya. Ako sa in nakura, aun magjaga ka ako. Sumakawa wayroon na tiyunay in kapatut. Sin mga raayat na doon kanya. Bilang nakura, bilang khadim sin kaum, way niya na usal. Haadlaw akhira, imiyanda siya halaka anni sultaniya. Naiyanon sila sin Allah Ta'ala, khuduhu faghullu. Kawaan nyo na yung mga tao yan, tilakbuan nyo na magtupalong sinapinar ka jahannam. Al-iyadu billah.
So day na sabab ini in wasiyati karwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw mabaya sumanyang panagnaan in kataan sin haram layu in hikarwa pagrida sadya kau diin na in kiya rijiki in kiya suku kaymo in kiya bahagi kaymo takun agnan nas ikaw na yan in saraya-raya tao sabab bukun in daya pag iyanon sabab sadya sin taud sin alta mo sa bangkaw nagrida apiyag malila mo in tiyo-tiyo doon mo kabakan in qanaa doon mo kabakan in matan kasanyangan pagdaya in hikatulaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahsin ila jarika takun mu'minan ahsin ila jarik pagparayaw ka law na hapang daigbay mo pagparayaw ka kanila sabab aun yan sila kapatut doon kay mo aun waktu law sin mga ahlul ilm nabahagi patuin jar in pangdaigbay mo doon na kain pangdaigbay mo yan kampong mo kaisa ini karwa muslim kampong mo ini karwa muslim sa malayo na din kay mo bukon mo kampong inhi kato bukon siya muslim sa iyaon siya pangdaig mo so in katani ni basta pangdaigbay mo aun yan kapatut niya subay mo hitunay ang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam siya pahan niya law na wallahi la yu'min nakatu wallahi la yu'min law sin mga sahaba man ya Rasulullah qal man la ya'manu jaruhu bawa'iqah amuin wayruun tanto law na di tuod masampurna in pamarat saya sinhang kataudain kaniyo hingga law sin mga sahaba hisiw yan in tao amuin wayru kasampurna sin pag-iman nila law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man la ya'manu jaruhu bawa'iqah amuin wayruun na salamat in pangdaigbay niya dain hakangian niya sibu daha adat niya habisara niya hakakahinang niya bang niya wayruun na salamat in pangdaigbay niya dain hakangian niya misan pa in kiyaunan niya naggukuwal bariman wala na sampurna in pagbaratsayan niya sabab kapatut yad to sin mga tao yan iban tumtumun na to misan pa aun kampong mo tay manghud mo maas mo bang aun di matungkay mo kangian aramala atawa kan uno-uno na musiba in panagnaan makatabang kay mo in pangdaigbay mo nabang kaw mangi magpangdaigbay pasaran kaw bang kaw mangi magpangdaigbay hipamahadya nila kaw so in agama in lingkat sin agama Islam in katan in ahwal as-syakhsiyah in kahalan na to hamujtama in katan sin pakaradyaan kiya susuran sin pag-agama in hikaupat law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahabba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman misan pa kaw naggugulal muslim sa ini kasampurna kaniya law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagmarayaw kaw papagkahimumano siya pagmarayaw kaw kanila ayaw kaw himinang sin parkala di mo kabayaan in paglasa mo kanila biasin lasa mo paginhawabaran mo in parkala di mo kabayaan na ayaw mo isabhin nga kanila habang mangi para kay mo bang mapait para kay mo damikyan hapag kahimo mano siya bukun day sabyad tumarayaw so ini kaupat wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law na wa ahibba linnas lasahain mga mano siya biyasin lasa mo law na paginhawabaran mo hikasampurna yan law na sinamuin pagka-muslim sin ikaw in kahinapusan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala tuktsirid dhahka fa inna kathrata dhahki tumitul qalb ayaw kaw law na makalando magkatawa in ihalaw sin 5 wasiyat in 2 panagdaan yad tupyang langan dabikyan ini kahinapusan into dia akan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw da makalando inamuin kuyab in pagkatawa mo bukon di mana nagbuburot na sadya sab kita nagdurugal na sadya kita serious na sadya kita bukon in Rasul sallallahu alaihi wasallam maglangog iban sin mga kasahabatan ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam na magpanayam day sa biman sin mga kabataan sa impiyang langan din di amuin kathratad dhahk amuin makalando nin paghakak mo makalando in pagkatawa mo sabab mahinang yan siya para sa baban hikamatay sinamuin pangatayan sin kita
hikamatay sinamuin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin halaw na sadya kaw kuyag, halaw na sadya kaw pagkatawa. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Murah-murahan mga katautay manghuran ha agama Islam. Amuyad to in lima wasiyat binin kato sindasu sallallahu alaihi wasallam bangkitan yu mabaya sumanyang da hindi hadunya labi awlah adlaw akhirah in subay na to yad to siya paragbuson in mga wasiyat yad to subay na to siya ang gautaan iban damikyan kiya wajiban day sa patumtuman na to in ahlita in mga kaasawahan ta in mga kaanakan ta in mga katautay manghuranta sin wasiyat binin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan bang mayan piya pagbarakat sin Allah Ta'ala in pangumulan sin kita nyo iban bang mayan kita nyo dihilan pa sin kusog iban sin kasay in mapataud na to pa in amal ibadat sin kita amuin marana to siya umalup pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. Allahu Akbar.